Nicole Roberts ydw i. Dwi'n 2 ar 10 oed ac rydw i'n byw yn Abertawe. Yn yr wythnos diwethaf, rydw i wedi cael neges bwysig iawn ar Instagram. Rydw i wedi cael fy enwi fel Points of Light. Rydw i'n cael nagnabod am newid barn pobl am anabledd. Roedd e'n dweud bod y Prime Minister, Boris Johnson, wedi edrych ar fy fideos ar YouTube. Dwi'n agor y neges a dwi'n teimlo fel mae'n joke. Dwi'n ffonio fy mam a dweud, oh, Mam, you'll never guess what, I've had this message, I don't believe it. And then, before I knew it, I actually realised it was for real. Today, I am going to shop for my awards dress. Oh my god! Pan dwi'n ferch fach, dim fideos ar-lein I siarad am anabledd. I looked everywhere for some kind of content ar-lein to talk about cerebral palsy or being in a wheelchair, and there was nothing there. So that's why dwi'n creu y fideos nawr. Fy fideos fi yn personal iawn. Dwi eisiau dangos pethau fel gyrru yn fy car, mynd I gwaith, ymarfer cwrdd. Dwi eisiau newid barn pobl am anabledd. Oh my god! I'm gonna be on Radio 1 today! It's gonna be awesome! Greg James Show! Yn mis Tachwedd, rydw I wedi siarad am breakfast show gyda Greg James. Mae'n crazy, but it was an amazing experience. My name is Nicole and I'm from Swansea and I have a disability called cerebral palsy. Dwi eisiau helpu pobl gyda popeth, even gyda wenu neu chwerthin. Dwi eisiau gweithio. Dwi eisiau siarad am y teledu fel hyn. Hope you all tune in heno 7 o'clock. Fy mreiddwyd I yw newid y byd. Dwi eisiau dangos am fy fideos beth dwi gallu wneud yn fy cadw'r olwyn. Hefyd, dwi eisiau ysbrydoliaeth helpu pawb. People like me are amazing. And people like me can do so much. And people like me have got this. And people like me can do whatever they put their mind to. You're you and you're awesome.